Mugundo uyu wa eka itanyibeire nyanya uri uri mwena wa Runda Nairobi niguo urararia aikari a gicigo giki matari toro makiuga wegwatairo ni mwonjoria kiumbe ari na itanya ria gwaka nyumba ya ngoroba ithatu iria kuringana na aikari aya ni mugaru wa watho wa guku tondu angikogwe ni tukulose kindu twitaga moral authority ya kugiria mundu ungi eke uguo marikia gwika uguo ru ni tukuhana kai Runda ya cenjia uria yagirwo ni gukorwo ikarite na nginya value cithie nyumba ciambirie kugia raithi na andu a Runda matiukite guku tondu me mbeca ni kwiyuma meyumite makahota guikara guku. Kuringana na aikari aya nyumba ici ciarikia gwako ni igwikurukia gikiro kia Runda guku makiuga mugundo uyu wathireirwo ugukorwo uri wa muingi. Sehemu ilikuwa imetengewa umma, sasa hatujui vipi ikaingia kwenye mikono ya mtu. Ikaingia mikono ya mtu tukapigana naye kisheria, tukapigana kwa miaka mingi kisheria, hatimaye ikaingia kwenye mikono ya mtu mwingine. Na sasa bila sisi kushirikishwa hata kidogo tukaambiwa kwamba kuna mtu tayari anataka kujenga. Please basically to the relevant authorities to stop this project and the relevant authorities to transfer this land back to what its original purpose was meant for 35-40 years ago. Kuringana na maratathi mare ceceni ya Inoro ya mukirite masira watuirwo ni igoti nene mwaka wa 2009 monanite ati igoti ni riatuire muguri wa mugundo uyu ni arumireire makinya mare mabatie na ati mugundo uyu ni wa mundu kiumbe. Ene mugundo uyu mugite ni mareketie kwandikira thirikari ya kaunti ya Nairobi marua magwaka mitaro ya gutegiko na gutwara mai ma mbura. Ngeribotera Inoro TV, Jetago Masi Wadia wa Murithi.